Niliklar at BP, Pinya Birta ang tonpen Arjuig Tham. Karbiang long pen di mahasaw aradatum kidamtang ningkan plikep susepen methang kachilong viknangji an parta India Constitution along ke jongpon Article 244A mate state within state ke hang pen ajok ke ongdung atum apran kidam nang pen danglok ok chum pran asong amahang nang taxi ahudisi Karbiang long ardo suluk sodak amongwi nang jobdo bonta Central Sorkar pendanglok Assam State Sorkar atum nang kipanungkuk penajok Karbiang long pen di mahasaw aradatum ningkan plikep suse chisong det setami Article 244A mate hemprega bangke long lidetlo laso jok Karbiang long pen di mahasaw pen madule MLA nang mandun setami mitha apokaphan chot chimatha loksi Karbiang long aradakar ye bangke rat pen ju ide songsi mandetlo bonta non hedjong ke haidun Karbiang long pen MLA ki mandun KECCM an parta MLA Dr. Tuliram Ronghang metha phan chot kalisi Karbiang long aradakar I nang pachunpi veknangji pura kidamtang aruni phai koira phoarni Assam Assembly long arpong tur loksi hemmati Article 244 alam thi ningji pon অদৈক্ষমতই মই বিহেক নকং হে পবিত্ৰ সদনত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত দিনৰ সমস্যা আছে প্ৰায় 40 বছৰৰ ৰাজনীতি সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু সেই প্ৰস্তাৱটো অধ্যক্ষ মহোদয় যে আপুনি যেতিয়া ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলে তেতিয়া বৰ্তমান ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে সেই সময় আপুনি PWD গেছ হাউচ আমাক মাটি কাৰ্বি আংলং ডিমাহাছাও আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বোৰ্ড কাউন্সিলত আপুনি মাটি সেইদিনা আমি প্ৰস্তাৱ লৈছে আপোনাৰ নেতৃত্বত যে কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত দিনৰ আন্দোলন কৰি আহিছে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে অট'নমাছ ষ্টেটৰ সমস্যা Article 244A ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যা সেই সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আপুনি প্ৰস্তাৱ লৈছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পঠাব বা অসম ৰাজ্যিক তৰফৰ পৰা আপুনি কোনো আপত্তি নাই বুলি এই প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিছে Article 244A mate autonomous state parman kachisong penajok bang pho sosi owekimi ariso ijangatum risim kangtang otsi nang chisong lo bang so kachisong ahut bang pharu pho sosi ariso ijangatum bangki apran kedam nang sitami dolo আৰু হেইটো সংগ্ৰাম কৰা সময় আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহাছাও ৰাইজে যে মিলিটেন্টস গ্ৰুপৰ বহুত যুৱক যুৱতীয়ে ওলাই আহিছে ইন দ্য নেম অফ দ্য অট'নমাছ ষ্টেট ইন দ্য বেনাৰ অফ দ্য অট'নমাছ ষ্টেট তেওঁলোকৰ বন্দুক ধৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় 500 জনকৈ অধিক 500কৈ অধিক যুৱক যুৱতীয়ে সেই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'বলগীয়া হৈছে Nilitumaha wardangdong pulute Goa, Tripura, Pendanglok Sikkim apanta nilitumsi adangkithe. Geographical pen langdam pulute 10,334 square kilometer anadangkithe do. Lasi nilitumapan Article 244A bang nang implement pinang poputa assembly along ningje pontu. অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আপুনি সব কাৰ্বি আংলঙত যদি আপুনি চাই যে অট'নমাছ ষ্টেটৰ আন্দোলনত আপোনালোকে ভুল ভাবিব নালাগে যে অট'নমাছ ষ্টেট মিন ষ্টেট উইদিন দ্য ষ্টেট অফ আছাম যে অসমৰ আমি বিভাজন নকৰোঁ অসমৰ বৰ অসম কৰাৰ স্বাৰ্থত যে কাৰ্বি আংলঙত যে আপোনালোকে জানে যে চাৰিসীমা বহুত ডাঙৰ bigger than Goa and Sikkim and Tripura also we have to tell geographical boundary 10,434 square kilometer above, sir. Heito as per Constitution of India, Article 244A. Heito ami Lasinaulitum kedo bomahut lapen Assam CM Himanta Biswa Sarma ki Japona Sarkar hotsi Karbi Anglong aradakar I nang pachun pi ponpo. Lapen MLA kedo ansitami bang solong nang chidondun thapusi Assam Assembly along kachuning ri padupon. অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ নেতৃত্বতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ দিনতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহাছাও সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী সন্মানীয়
সদস্যসকল আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব লাগিব। News report KATV News. 12 kilo pen nilalung ahavar langdam lo pulote kidam tang ningkan ko an pen loni towar kavi pen ajok radatum theng lang pen danglo sanghan ka chi ponji aphan ki sung penang an chichak nang lo la pen ka chi leng sung pik hangjang lo bon tala pusona ki sung pen halabang so radatum prabjin pen towar ki sung pen ki joklong ji apor nang le tang lo athe karbiang lo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin kharateng pen kidam tang aru inkoirapho urmiari Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tiso Penja Ponsi Engineer Lapen Radadung Head Radadum Pen Chilang Si Kahumria Sai Dengpon Kahumri Damahut 12 kilo pen pangcheng Ponsi Nilalung Sarthe Phangchuarong Tamul Bari Khijurbon Khakau Bosti Riso Basaterang Garo Bosti Chedon Pet Pen Kadokave Kilometer Troxi Ra Achitim Ajak Kidinga Towar Kasimarja Phan Agriculture Board Chairman Humridam Kahumri Damahut Barla Porlo Apotsi Tong Sekot Radatum Kusiling Messenger Pan Tong Sekot Pen Long Lea Saya Mo Mati Art Rock Pen Sang Piarong Thok Rui Mati Sen Graveling Asai Piklem Ponpo Lason Thak Thak Agriculture Board Chairman Mohan Tiso Kabor E Pon Lapen KACCM Tuliram Ronghang Akira Pen Ajok Disama Havar Along Sitami Keong Dung Arong Along Towar Kasemar Asai Klem Pon Bomlo Pinpur में मोहन तिसो के रमतांग डिफु टाउन कमिटी चेयरमैन की खिबा mahut sidame penang an rong sopi ke pangter sailapen rong sopi RJ mumang pachelar pondo lason thotsin non alang li inut board chairman chotpu sitami radapan penang arakang hon penajok la pen CM rong hanga ki rap penajok penang radapan ke misen ka chingthur sai amo claim pipon bomsi thek pon longlo Chelang Pet Kahomri Damahut KAC Agriculture Chairman Mohan Tiso Cha Ponsi Engineer Lapen Local Radatum Chitong Dun Chinki Chithan Pondo News Report KATV News APHLC Hamren Constituency Committee Penke Angtong Intia Kamathalong Chedon Dunde Lapen Kroy Thek Thepusi Mai Phumoniram Teroni Hin Pen Phirangkia Mailong Kachipaklang Pon Tanglo West Karbiang Long Angkang Pipen Angtong Intia Phan Koi Tanglo Buke All Party Hills Leaders Conference Chi Hek Pen APHLC Hamren Constituency Committee Abaitung Pen Phirangkia Mai Ki Phaponsi Radapan Pachini Pon Tanglo Smith Gangnam Ko Lamthi ni tum chithan itu la chithan the aprang nili asap so la ditu hamrena consensi an ke claim aprang tu tumhan amen apen de claim tu pachini pon itu aprang si nili men muniram teron nili hamrena consensi lo amai pu la pen do thulang tu nili riar ina tu bang Lovely Wealth Qatar, alangli Acting Secretary, lapen pu alangli Bir Singh Terang, alangli Vice President, lapen Dothulang Ramson Tiso, alangli ke Organizing Secretary lo, lapen Dothulang Yuda Hinpen, alangli men Serkiri Timu, alangli ke Secretary in Charge, Kardon, Yuda Hinpen lo, CC lo, lapen Dothulang Matthews. Angtong Itia Odadur Aningar Lokima Thapen Ke Claim Ke Damalong APHLC Mai Phu Jai Kathar Ke Jalong Thangnat Kachiton Dun Avi APHLC Mai Phu Aphan Karjudorde Lapen Ning Ke Hang Link Ke Claim Ke Dampen APHLC Bong Padik Dak Sai Ke Angtong Iti Inut Ke Claim Ke Dam Ke Chok Che Jok Puta Akoi People
ang tong iti pichel selong ke do penajok song aphan thanga ke rap thek long li athe ang tong iti kidam tanga por sitame song aphan ke rap kilong ji kalisi kahili dun lo song pen claim nang nia saya mo long ta claim det dun nang ni pu along sita pali dun rok lapusona saya mo lok si ang tong iti bangke ke claim pon lasi ang tong iti phana bangke epichel si hamren si si along bangke dim klong avelo pusi pherang kya maya long pen ingje pon rinti alang tum halas road claim jong si claim polote claim punang po claim polote claim lo la pen aku isi dolang ladang pangen hitum kosong lo mane kamang dudun kok lo rada tum bange mane ini ngabang dingduk det lason ili panang bin nang pad dunu dagetia asai bang alang litum pen asal timon man dari ti asi aku patai sido tulang party disiplin abang central committee ben latum maintain lo sitame la maintain dera sitame alangli alaso central president ahin ben declare that ben sitame alangli saralam pate page that ben alangli page ben phami sense hala vijar kadu beta dun erni pu so puta patu delo da abang dan ile tumang dun delo News Report KATV News Pinya Birta ki lan sikang ton lo do me thak me kardom